SMP ne PM ya de nyina ansom ade aba wonim se Nigeria man no omo anaji bronze medal no edisi omo na so na abranta de din ade Stanley Nwabali eba ne goalkeeper oda goal ye pa Stanley Nwabali wono eda goal ye pa esan se oboy ama Nigeria man no womo so etumi nya bronze medal ede ma koye ede ma obeka wom aboted and fofa against Egypt no on penalties 4-2 ana Nigeria man no enso ade age bronze medal ede so na so na ya ka Nigeria man a eba no team a anase eba no oman a eba se yebo ebibire mu nyina go kansie wo mo so nje bronze a eme se wo mo na edi nka wo ma je bronze papa ene wo mo start in 1976 mo age bronze medal 1978 wo mo beje 1992 after 2002 wo beje 2004 beje 2006 after 2010 2019 and 2025 Nigeria man age bronze medal no ede so na so nti the king of bronze medal Nigeria man no koma kakra de na me kan no abale ho ansam ade atwonim say about the knockout stage ya boy ewo afcon yima but group stages ne nka ho fa no to nten eba no knockout stages ya boy 4 matches ana Nigeria man boy against Mozambique omotomu form ebomu 4-0 afrom Algeria ebonu 2-0 womini Morocco enu kokoye 0-0 on penalties anomu yi Nigeria di film against Egypt and also kokoye 0-0 on penalties and also ade bronze medal no enti no abale dia ye ka goalkeeper one so ne goalkeeper na koye pa dia abante no wabo adwuma ye pa ade ama Nigeria man no enkoma kakwa so etotwa awotuma die senti no ekoye ne sa dia na chese wode eto aye atwede so dia Senegal man na edi kan ana Morocco toso mi no ana Nigeria toso aye miensa enti sa bebe pa na nkoma no sitia ena no pen ya katire edi amana winim say no ada yabo afcon we top scorer eko edema banta ni tin at Ibrahim Diaz Mpato 5 goals na banta and so essay na man of the tournament no according to Sadio Mane waduna tese yede abasubode na edema no ana best goalkeeper and so akoya edema Yasimbu no and team anua ade say yede omo award ese so omo nsa omo trophies ese so omo nsa na no pay yede aba e was Chris so ntino what any our YouTuber am so betin komani nyina se na no and so etime aboye pa na aside that no woman omo bo adwuma ade say Morocco and winning the fair play team and to Morocco man ban fair player woman at so mudi ye adwuma ye pa ade ma ko edema mo na papi gaye wono ana tell man of the matter no ada wo mu game no mo boy no ono so ekoy edema ne sense papi gaye wo pa adwuma ye pa no na enya asem kotwa ono ana ma Senegal man is here no ya kan no mo as a champions edema nyina enso ye kama edema mtem no me pato champions ni ne ene all white eno na kama ede ema aye puppet yao wonom anso ne squad no Sadio Mane Kalidou Koulibaly na enya sam kotwa kwa entim anonso awon koma kakwa ne na afe na meba beba game na nkata so eno da the final total no na our Rabat 69,500 seater capacity ana afe center rafe aye Jackie Indala wano from DR Congo na opeiwe meba so kwa bade na pe aye Indala fama mo to na opei medi hujuma edama na game na nkasa dem eno ada baby a game no esa say na anyade se kwabna efi aye 92nd minute ekona home ana game ni sa se ade no so aye de na ahona wo mu kokose go once on the 92nd minute extra time kakweja yabo atwaso na ana Senegal man enso ekoko time added on rather no ana tese Senegal man no womu ekokonya aye corner ye two corner na tese etieko wem kanyai bo atwatremu Santa Rafe Jackie Indala tese womu sumasra fakimi edine 20 enya de se wombeje anomurili go no se go na ntumi nyina yabo ya 96 ana tese Morocco man wo so ekonya penalty na omo Senegal player bako ana tese we ordinance na koto abrante ne de Ibrahim Diaz komo ana Ibrahim Diaz zo ene mawie agbena ya na time eja ne hoto ho mpato ana center rafi Jackie Ndala ehweso na ben se ade no penalty na ho na asem ni nyina asase penalty ne yebebo yemo ama tese game ne ehodi
kakra yɛte ya ne sɛ Senegal wɔn head coach ade dina de puppet yawo ɛsɛ nkɔfa no ɔmo mɔbɔ no ɛnti kwabena ɔmo mɔbɔ no 112 minutes ana tɛ Senegal team no akɔ dressing room 123rd minute ana Sadio Mane ɛkɔ from the ɔmo park no so ana afei 125 minutes ana Brantad de Ibrahim Diaz ɛbɔ penalty no na menim so ɔkɔbɔ ka Panenka so ɔkɔ wɔbɔ ya na Edward Mendy ɛnso ɛte bɔ nti kwabena every 92nd minute ɛkɔ 125th minute ana chaos ni nyinaa ɛnso sɛ adeɛ no yɛbɔ asɛ no na ɛyɛ sɛ yɛbɔ extra time ansa na extra time no ɛba bɛtɔ so ma Brantad din ɛde Papi Gaye ɛnso ba bɛnya goal no ɛde ama mtie mama twɛ no wɔ screen so no sɛ bia game no wanhwɛ bia ne nyinaa na mabɔ ne tɔfa ɛde ama na nea wobɛnya Brantad din ɛde Ibrahim Diaz wɔno nso ɛbɔ ne pananka ɛde atom na ɛno ne yɛkɔbisa Senegal head coach ɔpanyi a ne deɛ ɛde Papi Thiaw sɛ na ɔpanyi ade a woyɛ paa woha ɛyɛ deɛ paa na ɛka wo nti a wo drive wo players ne nyinaa so mumfiri park no so ɛnkɔ dressing kwabena to ɔpanyi no wɔse adeɛ na ɛkɔ so wɔ park so na ɛnyɛ adeɛ ɛyɛ na anigye ana ɔka ne players ne nyinaa sɛ wɔn mfiri park no so ɛnso ɛnkɔ ɛyɛ dressing room na mmom adeɛ ɔyɛ kwabena ɔpa football fo nyinaa kyɛw wanya adeɛ kwa na ɛyɛ adeɛ sɛ adwene yɛ paa bɛtaa adeɛ ɛbɔ ayɛ sɛ ɔmo ba Barca ɛma the true reflection of the game no wɔn nso ehu yɛ ɔsɛ sometimes no ɛba sɛ wowɔ heat movement mu saa na sabe ɔpanyin na sɛm ɔka kwabena sabe hɛ ndi deɛ ɔsɛ ɛtɔ da bi adwene hɛ da nyɛ adwuma saa ɔpɛ dɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wɔso wɔ heat movement mu a wotumi yɛ biribiara bi ma ne yɛ ɛno bi ana kyerɛ sɛ wɔdon nso esi yɛ na wagye atum sɛ mistake a referee bi atumi yɛ mistake ɛnti Papi Thiaw nkɔmɔ kakra a ɛno a wade tutwa ɛwɔ dwumadie so ɛna anɔpɛ yɛka kyerɛ ɛdeɛ ma na it takes a certain player, single player, say game ni betimi atoa so na mame Sadio Mane was screen no so na sisia football will be oti football kasa bia no abo Sadio Mane aba so say Sadio Mane ya de papa na eno amowe Sadio Mane tama or calling the players ni nyina say emo obi an dressing room wo momra park no so na wo momra mebo game na ohwa wo ba be gyina line so pe an watu ni TVM na offer players so momra but na players ni fi an free line so so quarter na num kakra so na players ne ma na so owura dressing room ekofle players ni nyina ade aba enteno da Sadio Mane adwuma ni nyina na ano ne ebisa Sadio Mane say na dinti ana ema ofre ne players ni nyina say wo mum na bese ka ose ade no ye no kwabna enye say woyɛ de ma Senegal man na so oyɛ de ma Morocco man no was it the aba ni team ye say one wo bi TV ati game no say game no ye wie no pepepe we been so Cheska aba park no so ba be game na ye say referee mistakes nti no Senegal for so mo game no bia we say ade no na ha adwene ye penti na say one ni players no mo to so ebo game nti eno ada omo bo game na aye supporters a omo ba park no so na say wano anso djuro mu ye pa wagidi ye pa se aye mistake referee no anso ye beta se referee aye mistake eni kwanse ye panel supporters ananse spectators wo matena TV ati ebi nso aba park so a wo mu anso ewe game no ane ye nkoma kakwan so a ene abanta ne din ade Sadio Mane ade tutwa ewo adwumadie so na penalty na Ibrahim Diaz say no another ekobisa Edward Mendy said the empower na esia matese amanfo keka eno akwa on commentary na o papa ni do kaze we dey am so man stage because penalty Ibrahim Diaz boy nya mianim nie usually Ibrahim Diaz am penalty sa enti am say omukoko kasa ho na eja omo so we dey bebo na Edward Mendy ente but menim say wo so who different thought to the esia no na mom goalkeeper na nkasa o tie ball no kwabe no ada ono kasa was yanka mo obi antia say Ibrahim Diaz penalty na oboy no was it wa messing on purpose enye no kweda akwa no he nanim no he ntintina na san kwa no ma so akwa no nya obehe no was Ibrahim Diaz the one no was meaning so obehe no na nyame na ya adom say ball no mutimi enso ati no ana so timi ti no nti wa we de umti ba bia beka say Ibrahim Diaz say that sign on purpose was enye no kweda o hwa akwa na
ne kon tintini na anim tintin ene de wa na tase ne na wase me so na esane kwa na ya ase na akwa no nya de se na sabio aye na ade se o send on purpose eno ye report and pattern Edward Mendy ade eba e wo duma de so na no pe no ye ka tie dia man na we kwa de mi kwa na tase se de kwa ka asebe na me pattern mo na de kakra e was Chris so na Morocco change ama omujesi no my 11 Atlanta de dia de Siabari wo firimu na kwabna Siabari firimu no wunim de okoye Edward Mendy what the aye 2 towel nanam fam towu kwabna odi towu mienu ana call park no so me pato ba ko no ye de no yusu no Chelsea dada na meti ya se enye onsesa no sa blue one de oye den akwa no be yusu na kwabna hedi esi o park no so na yase Siabari se towu na tama de pepa nanim osusu se bibi wom enti wo se won kokra na bato je wodina ho na wo se aye tracksuit aye black bato wo ye Senegal wo mu second goalkeeper no wo no na tese wadi in charge wo no na tawo cha no manager of tawo de ono kwaye park no so no ano kwa Edward Mendy ne tawo no na se Edward Mendy obebepa nanim a na kwabro de akwa koma no no de apepa nanim no wakua na de esi here say yes Siabari say o person ha de ko pa e wota wudum ento no wo mfiri ho ana to so gina brante nanim din enya de so afiri ho na mame the second one no enti why say wo to atene kaka ana Edward Mendy abaye ana obedi ana ode ne tawo paper nanim wo wi na osan edema goalkeeper no na papa na officers ne ba be ka che Siabari say ade no ye no omfiri ho esanse ye tanyi na wie ba bi o gina na enye kaba ana o ye say okwa akwaje tawo no e de afi Senegal o second goalkeeper ne ensu sam ana goalkeeper de tawo ni dwane ana Siabari so sano ene ye first incident no kwabna afi ye ba be penalties because o ma unsa de na e ko penalties o mu ya ne say tawo ayi blue na asesa aba be white ana sefa kimi se ade we de bibi wom ana ko fa tawo no edi akofa tawo na evi go post na team ana ko to twene ye na akoto twene ya baba pe ana abanta de Malik Diop hate akofa tawo ne sande ba na yase Morocco fo susu se tawo na ma ball no ewura na tinim enti kwankro bi aso eze tawo ne de omu yifi ho ana minim se Senegal fo nso nim de o ma ye dadade a omu se tawo ne de hwa na beda ave kwa na kofa ba ya hade esi o park ne so Algeria ya kan se Morocco players ni nyina aba so omu ntia se ma tawo ne na ho ana Senegal players no so aba se enya de se tawo no pa de o meyi edi afiri ho enti bato say no me say access baby da the sisi ye ni bi na no pay no make a check akra ensom adi adabo na yanko baby na wo mo lift trophy na ukwa Senegal captain ankasa ay Khalidou Koulibaly na mobaka na no da mo game mo boy semi final no kokodi yellow card enti na ma na kwanya say no ada game no wano so ebebo be enu ti na Mamadou Sa ene abanta de general ni akete enso ebo etire ho na eno ada omo ababa lift trophy no ana Khalidou Koulibaly enso on na captain ento do na ye de trophy de sense ana o se o dabi Sadio Mane wu na ye aduma ni nyina do se captain amband no na eba abanta ne din ade Idrissa Gana Guy be yampon no not bano akwagobo Sadio Mane ano so dabi with the captain and to peja trophy no mayanko and no da Senegal e peja trophy na pato anya captain and kasa de peja emom Sadio Mane pato answer captain race no ade say ya was stage 1 stage 2 no captain 1 captain 2 ni captain 3 and no Sadio Mane ana tese peja e de mom aniama anso ya kama e de mom na aduna Senegal me pato my head coach akasewe ya pon game na yakobisa Walid Ayewa Gragui say na Senegal game no uhune say wo mu free park no so say na eniema enso esiko oso semfo enim gwase bobo na u coach pa o ka tell we play say wo mu free park so de o wadi papa no ho ya pa wadi ni ho ya na ese Senegal fo say enya ya obia trophy no ma dia wie so di ni ho ya o wadi ni ho ya o enya de so mo de o mo fa ho but Walid Gragui as yanka emobia tell say eyenim gwase e de ma Africa eyenim gwase e de ma papi fiao so be ka tell the players say wo mu free park no so abra on pese game no enso e beto aso was the football
so de eni kwan se saa de we ese enom walid wagwagu nkoma kakwa we panyine enso edi atudwa we wi bebepe ane ebisa ansa na aja penalty na Ibrahim Diaz de no yesi stage 1 na wu de we ne ma no esi ekwa na ano so nyame anim ne na we de we ade ni sikoe na in front of the whole world yeja penalty dia to ho ade ama se kokoba was it there is no excuse ha we betima ye ade ama brante no na ankasa kobo shot anka no anu no but the okoye dia in fact nyame anim ne ade no ba na aba enema ana answer da ankoye anfa momo antim anu ye je obetimi aka enso ade afa na journalist ba ku bi san say any open dia ye dia what do reason lesson letter be kwa na what do reason letter be kwa na wa me yahum ana onu so ebisa say nyame anim ne ohema den question kwa na obisa sa no na moko journalist ubisa sa question we na sabe ade adwen pa na aba wutiri mu media be na wo no obisa sa who station be I'll be sabe questions ano enumere we na yanka ajade ye boni ba na maya ubi sabe the vigilance letter beko entimpato anom dia walid wagagui anso ediba ewotuma de so na no pe ye kete kaka edi amanti abibida mago kansia eto ja 2025 no pato die si ye nyina na ye de aba ave mame jake mame ayi refi no na refi de kwabna wagidi o self konya ya koye in fact yase omo magidi pa no uji Senegal man na wo mo gi 12 ndi so na so ane Ibrahim Diaz so say penalty ana fe Morocco man na ba mesise no Morocco man na ba sania no person mo fa so anso edi afcon no edi so na so esan say by 50 years ni wo mu nyanti bi na omko mo final da the last final na wo mu eboy no eno ko ma mo ane epeja kuruwa edemo mo and if na mo ba bebo afcon final kaza 50 years ni enti anko mo ba beje we sa record na da ho mpacho ni baba ko waji din ye pa aye DR Congo wo mu refia ni din edi jake indala we yo ni free ho a yankasa ye nipa Daniel Nilaye obucheze Dani so yeduma ba na Nigeria for the say akwa we na nka so complete missing no na ono no missing uncompleted akwa we say them name am say omo he nyame anim de wa Dani ye aduma ndia laye de ovi aduma kama edema mo ko na akwa we say e ba sa no Senegal for man carriers kwensu no extra time no kwabna what Howard Webb ha refinie ane kwale na kura mfa no ho nani da ho ana Senegal for sanka ya me ani amre amakoti anya se unprofessional yempia anka tesa akwa wei anka zanka 12 na kwa kodi aye Morocco for no SMT sia de oba asasi so nipa ba ko agiri di pa no na no ada na ndi bisa se obetimi ada de because odrivia de ma be bisa se papa ai wa ya juma de jamani oba akwa ba we ano kwabna ya mo no betete se ya bo no okofia ade se nso he pa da ye de miamia no anti jake njala no menim uhwe ewo YouTuber we betimi ade rating ade aba pato afcon dia wo de fatu nche na ma me refi rating over 10 pato jake ndala say na nso we betimi rating no what the ba na ya kenkan ade ama wo dwumade so but quote bi so hu yaka Thomas Frank so but it what na dwuma won so for 11 matches 2 matches ban wa we ne na ya say chama hwedi di chama imu ono wa hedam petua sa na eja na say why so sasisem sa na woba chama mna me adwuma na hwenanim he kwabna it say topa it say Manchester United esisu so mu ya adwuma pep and ya uhema the last 25 match and we the last 25 match wa winning a 9 pep but the last 11 matches no wa winning no pe dia ka nyina ene ehum ko ana teso peyin ebo reporter men say ka say ya so mpeso mo pam no beta o maka ten say Borussia Dortmund game ni de otunimu tane abetene ye pe so wa we ne de water Tottenham Hotspur ye de ene de David ni tiri wita be beba be head na ma tese de beto no kwa no anya asem ketoa ene de fi Tottenham Hotspur kate ade ba sa ena Barcelona fonso si referee bi o mu wonte
Barca for so keka bibi kakra na another so mulusu ya Sociedad ebo 2-1 Manchester na ha adwene ye pa Marcus Rashford na enya oligo enso Edmond Gudes enya go ana afe Mikel Oyarzabal enso enya go na Edmond na 11 matches ni na unbeaten streak ana na tese club in 10 matches but another say Real Sociedad bobo kono enso say Barcelona on yes winning streak no na another mpato Atletico Madrid wo moti Deportivo Alaves ebo matra ba comment na no da Madrid atilavete ebo an ntinam no abranta de adi Asensio ana fe Mbappe na nya sa 2 goals no sisi akola league na table no say after Monday 49 points and Ekwa Barcelona 48 points Ekwa Madrid and Madrid ne Barcelona ne de baako din kan na wa ya na baako abeto no Barca for mu ye na mu twa mu hu sisi an pato 1 point difference and via we to so we mu 41 points the same point ne Ekwa Atletico Madrid we mu so no eto so 9 a eno ye reporter eto twa e we dwumade so na no pe no ye de onsam kakra ade in case afen wa switch we stay in a and a wutie. Nhyira FM 104.5. And we are done. In Enso Ampa, a Johnny Etcha Tobata, Maminko, Italian Syria, Namindi Jumakaka, Esma Bobokono, Womuti Lete, Eboma Trabaco, Mantamante Juve, Adeseka Glavia Tobo Boba Trabaco, Womuso Antimantinta, Equatu Genisi Bona Trabaco went to Mante, Anafe Napolitisa Solo, Womusum Ayomu Hedmayepa, Atanabaco na Omuso Edmomo Low Talio, Martinez na Enyasako na Edmomo, Womuso about 21 matches. Now after Monday, I 21, Inter and LED 49 points and the club Simon and Tosumi, you know, Wamu 46 points and Sana 43 points, you know, Equa SS in Napoli, AS Roma Etoso and 9, Wamu 42 points, 39 points, you know, Equa Juve Motoso, Pato Enum, and so Bayern Munich, Wamuti Albi loves the Abamutina, Poli Enum, Amamusu Etimobako, Abrantani Dinadi Shajinabre, Enyago, Afre Adakwasita, Enyanedia, Hurricane, Enyanedia Pavlovich, Enyanedia Michael Olise, and some Enyago. Sisiane German Bundesliga no atamate 18 no saying and common ACT Bayern Bobo Konomulidi 50 points and the Cromo and Afia Borussia Dortmund 39 points after Babenya Tiedi Hofian Wabenya Stuttgart Bobo Kono not when RB Leipzig and also Komaka Kranie Uba Premier League Mepato Aston Villa Womu Atina Firma Everton Ekobo Matanaba Komosuno Antimanta Brantan de Barry Wononya the only goal no at the moment of Wontrin Womu Atina Fie Woman Newcastle Womu Ebo 0-0 after Northern Forest at Arsenal 4 num and no moment we are see tum Edma Arsenal Bobo 0-0 and then also acquire Tottenham Hotspur Womu Atina Fie Ama West Ham United Ada and Yaman Koya from Summerville and after Brantan de Dinade Wilson Womu Eba Benya 2 goals no Ama Adasa Kuti Romero and a Tikan Bako Adamamo Mpato Chelsea as at Bromford Edroma Sam de Mom Pedro and Yane de Palma and so Enya going to 2 goals and so 20 after Liverpool and some any Burnley Womu Eba 1-1 Abrantani Din Adi from Vet Ejanaba Vet Enya go Adamamo and Manchester United hey Janani Kwanse and the Asia no Manchester United pa oh Nyamianum ne Kwabra and nano de Mobo Nyamianum Mobo papa na Manchester City abate hey na mami no kwabesa water for krano Manchester timi bobosa see asin krano mama party no yasin krani nyina no mo assembly meeting no wo mu nyina koye ente ba sa na Manchester so we emu ada ho ene o muti City agwadi nyakopɔ entena mienu anomo so ye na daddy announce the presence daddy mbiomu enya go anafe ajadogu enso enya ne de ente aduma ne ye kama sisi league table no say na City abusia the embassy ebesi o 50 points na cross na woman only the Manchester City atosumi no mo 43 points Aston Villa 43 points Liverpool 36 points and now Manchester United Manchester United 35 points omo and womo tosu enum enso ho anti Manchester Barca Sanchez abusia and ye nana tosu nsia womo 34 points anti dia enonso eba dwumade so na no pe no yakatire ediamana sisia de Michael Olise and Hurricane dia yase German Bundesliga na adwuma na omo ye no say 28 matches for
Hurricane 32 goals ana Brantana say 4 assists ana ya can say Abanta Nidin Adi Michael Olise 28 matches 13 goals 20 assists Masa Hakwana ya Jumo 20 assists ana wa ya Edi ama Bayern Munich Boboko no abusia wesu na mijina na mede enkrofo ama nso nsɛm nyinaa asia dum sɛ bibia eni akyɛ di akwabena ma menhwɛ na memfa nsi hanom sɛ no ada na afɔ no ɛnyɛ easy kra adwuma no ɛyɛ kama pa na mumu nkyia ana ɛwɔ me hɔ wonkyia wɔ me hɔ atamighty atamighty sɛ ukyia pa wɔ fila atamighty the mighty man mighty sɛ ukyia papa mfa show no nya kra no wɔte TV akyi pa na game na say ya ase no say na die pa de Finland ha nko mo nya saa de we yo na mo ye saa de we wo Africa beta aja ni nyina saa ekɔ well nti no Afcon ye wie Senegal na age Senegal age and after 2021 omo deserve okay right from day one na no no much as a form ekuto omo this year anya this year nko I mean I say the African football and say o ma ye adwuma kama Senegal for no ekuta ipa but enra they see our Rabat Krumo no a proper proverb ya tan kan kwa su na ebo Brahim Diazi nka no na hye mo go gaze ayi na kama proper kwa su de boy hina and then we see our Rabat Krumo